ito ibyo ntubikora gukundi hanga nka UPDF no kutaha mahe no ninye kundi no bakundi hanga utaha mahe orihereze to kubasa kuboyine cyo ibyo nakubikora ikikuyamba UPDF no kureba ngo ihanga ritungire ntungu kuza kutunga ntungu kabaturage bashobora gukora kundi hanga ryabo nkanyinabo kandi wabano kundi hanga ryabo tuyo ntuzo mu akaruru katarete ntani somba turage hagire yashigombe cyawe cyo kwenda kunko umuntu bareba ngo utakukizana niwe tushimire kurwana nawe nari kumutera icyakashatu ubwo umuntu waza kutuma kujekera n'ushimire kujekera nari wa mwakaruru abo bakakwa sente abaturage bakimanye ngo ubwabe bwawe ne bukoma izuba ryata akaruru umbuksi wanyuma izuba ryo kukoma freedom tukigimwe icyaracho mu yazokwe ibe district council ibe higomborura ndashi parliament nicyecho uwo tumira umushema niwo gura kujokera imyaka 5 uwo tiriye umuntu kumenye cyakora biri warabaho ntabwo ejo wanu za kutera karuru utafacha kukatera tumwe umuntu ushimire gukora ki kujokera then umuyobozi w'ihanga nawo ko mugwe uragumiza mu kutwara mu misho